henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第6章第24节到第34节，上帝和财物。Patas Matay, 39 bah 39 kenay, bita 34 kenay, utuh balaw ni denui. Ini tetua kamapah daha tempo susapah ka kingan sajak. Nasi saukia do kanakeho naga kingan ni sigaalu naga kingan. Aji uli o 10 naga kingan ni 11 naga kingan. Ini namo tetua pesepung kamapah ka utuh balaw ni kembalikan. Manu saukia ni lengagay maku. Meekan tak manu ni maimah tak manu. Ia kesa peselahabun keneutus namu. Aji uli o empelukus tak manu. Ia kesa peselahabun kuli kabubul namu. Keneutus o aji magakala o kuni. Kabubul o aji magakala lukus bini. Tai ka kabahan ni. Ini tukoy uli ni, ini kabulong uli. Aji uli o ini gutu ukon lepun uli. Ana saukia o ida ga tebegan tama namu ga balaw. Kia ka kia ni, yamu o aji namu magagala tahyan ni kan berihan pini. Ya namu ima ka matadua. Muda penselahabenan na muman pesebalaw cicih kena udus naho. Duli o ma namu peselahabun koli lukus. Lendong binaw ka pauhi babuyuk mentakin balay. Ini selebuk uli ni, ini salu walay uli. Kia ka kia ni, lengagay maku. Menik seka kenaletak na ka ana solomong o. Ini tahok saw pensepingan kingan papah ni ka, pensepingan niya. Ah, sejak bilakpi senahian. Maudos sayang ni, kata pesekeman saw saman ka, anas sepelek babuyo o. Ida pelegusan utuh balaw. Nasi saw kia do. Ini pagkala hi pelukus munan pini. Manu saw kia ni. Meekan tak manu, maimah tak manu, aji uli o, empelukus tak manu, ia kesap selahabun. Yasa ni o, pagasaun badai sejak aji kentama. Asinamu ka temui kana saw ni o, gelaun tama namu ga balaw. Kia ka kia ni, keluan tama ni, kenselagu lengelungan niya o pelalai mesa. Kia do uman namunan ka kana saw nii. Manu saw kia do ia peselahabun koli saman. Saman o saman hiyanan ka empeselahabun. Makaliku dan kana kingan jiyah o empetuku nanak kingan jiyah.